الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على المبعوث رحمة للعالمين أما بعد السلام عليكم ورحمة الله وبركاته كرا حمدك الله عز وجل صلواتي سلامي على پیغمبر محمد صلى الله عليه وسلم upra leskeri familju ashabja e mu prasao kolla so gjivdingja ka levoz vishi me porukencar e ma ka dunja na mukle nisar ave rosen sar muslimani ave prallalen družinamen neve pejgambere ave družinamen e dadea tarosao pejgamberi Pejgamberi koaj talo nemango palo Muhammed alaihi selam. Les Koranaf andinaya kamare salavati. Kerela pelafia çalo İbrahim alaihi selam. O İbrahim alaihi selam prallalen pojavinela pe kojek vakti koti talo posebno pare daveteska çalo poviku be kala eskorodin. Pojavinela preko vakti koga o širki, ko raznovrsna delija raširingjovela. Obožajinena peske kipija. Aver grupo obožavinena o masek sar devel. Aver grupa obožajinena o kam sar devel. Kakva periodi prallalen o manusha celosno duri saletare Allahes korodin. Qua dva vakti prallalen koga bianjovela o Ibrahim alaihi selam, qua dva vakti postojnela je krali, koja su Allah leskoro talo Nemrud. Ema kva periodi talo prallalen kota kva krali sine je ktaro najzorale vojskovodcija qua dva vakti. Leskoro dat prallalen talo o Azer. Leskoro dat i talo o najbaro majstori kova so kerela o kipije. Proizvodinelalen, pala dva biknelalen e manushenge, to jest potpomagači ko širki kova so kerena e Allaheske azza wa jal. O Ibrahim al-Islam do дека сине тикно, сар тикно, никогаш наѓа пи ситуација, пи бутите веруинел, која два кашта, која два бара, која два масе, која два кам. Изложимо е си неко разна тортуре тар леско родат. Агар со леско родат о Азер, која ка керела дала кипија, ka biçhalel e Ibrahime alaihi selam te gjalko pazari o Isa dala te biknel. No o Ibrahim alaihi selam panda kwa dva vakti o Allahi azza wa jel dingjale posebne bistrina ki godi em posebno halojive kote e manushenge ka kjo e manushalen hajde biknava tu menge nešto so na neto vel tu menge korisno, niti ki dunjaja, niti ko ahireti. Biknava tu menge nešto so na šunena tu men, niti pak šaj ti izgovorinen je klafi. O manusha primetinena kojima klakva hajgarani kelela mencar, ili pak ponižinela amare veruive, kova su açulame yetar amare dada. Leskoro dato azera kva primetinela biçalela leko pazari neko bordive iranela pe bizo nisavo dinari zarabotimo. A kanao Ibrahim alaihi selam prallale na kariga prvo so kerela pošminela te kerel daveti pedade. Em kava kerelesk, o modat, ma obožavi nešto so nadikela, niti šunela,
niti kerela lafi, o datë shunellale. Shunellale më kukraj ka vakerel, o mo qavo. Tu se në dva so barilante po një gjinea mare devlen, vakerla shumë ma në kariga. Ako tu produ gjinea kale terela fencar, te po një gjine amaropa kjajve, me tut ka kame nuina barencar ka fërdavu pra tut e sa gjikote na me laravat. U ibri malisam kise kua situacija ko bratnel pe e la fencar modat. Modat na ne shukarve akova so kere. Modat dhe ma akova na ne te kurshnot ke ku Allah i azze o gje. Modat ma nga vabin nga tut ke gjehne meskerijak. I prema sa adva o Ibrim alihi selam o vela bërkimot a rokher. Dali primetina prallali na kariga je buti važno, so trebela to vela men ki godi. I prvo buti so trebela te o vela men gjanamari godi, mora koga poshminaja te povikujnaja manushen ke Allaheskeri vera, ko Allaheskoro dini. Poshmin prvo tere najpashencar. Poshmin prvo tere familjaja. No trebela te halova neko labukja. I metoda koga kerena buti familjaja, tali po različito koga kerena daveti jabađi donencar. Koga mangena te plasirine na kva dini ki familja, on but lafi na mangena. On mangena te diken gjivdo delo islamsko ki praksa sar gjivdinela tu islami. Sar so Ibrim a.s. dva kerge. Dali primetineno dat leskoro talo neverniku. Primetinena lu Ibrim a.s. kolela fencar, obratinela pe prema porodat, o modat. So trebela te haljova akatar. Kobor te roditelji ato ven bilač. Kobor te roditelji ato ven nepravedna prema tut. Kobor te roditelji ato ven kjafirja. Nas mi nea prema lende bilač este te ponashine. Dužnost i situt prema lende shukar te ponashine, makar i najbare mushrike i tad. Isto agar koga mangea dikja neko bilač o delo, kiteri familja, kotere čave, kiteri romni, sikav smenile tere deloja. Ako na kerajale adava deloja, onda so goteva kera na netova uspešna ko amaro daveti prema ko Allahi azza wa jal. Qua dva momenti prallalen, o Ibrim a.s. ko govela bërkimo, qua dva vakti i sile samo duj slebenikje. Duj gjene verinena u praleste. Koji tale Allah duj gjene? Prvo so verinela i Sara. I Sara i tali romni e Ibrahimeskeri alihi selam. Em duj totalo o Lut alihi selam. O Lut alihi selam i talo unuko taro Ibrim alihi selam. Dali primetineni sličnost ko Muhammed alihi selam ko Ibrahim alihi selam, koji si ne prvo muslimani ko vakte Muhammedeskoro alihi selam, koji prifatinga prvo islami ko vreme ko Muhammed alihi selam, i Hatidža, Gjuvdi. Koji prvo prifatineli islami ko Ibrim alihi selam, i Sara. So haljovaja katar falale, a katar haljovaja je but važno buti. Ko je ker, ako mangea zoralo dini, zorali vera, butalo važno kaskale romnjaki. Se i romni Itali prvo škola.
o maksimi sretninella pe prvon e shkollajat vajta lu i daj. Emtari daj ka zavisinel savo porodo ka ovelamen. I romni koga Itali dumo e romeske ko leskoro životno projekti, a dava kertalo napredno. Propadninela dava kertalaren koga na ne podrška koja dva kertari isto adja Romi. O Ibrahim a.s. me Muhammed a.s. kad i ka Itali uspešna soske, a čalodoleske o daveti o povi ko islami pošminela keraldan. Emnanea care gi romnita că hai tu sarđanea, me kad i ka sarđana. Na. Vzajedno trebela familijarno celosno te prifatinelpe e Allaheskoro dini. O Ibrahim a.s. od kako durisalilo tarokere da deskoro, alo dive bajrami e kiponengoro, e mushrikonengoro. Aquea slučka de sindio vela ko ira. A kalen sinelen tabiati običaj, prvo džanas ne padla hramija čalokipija, čivena sine onaj šuže habe, Angla kala kipje. Em džanasine pere ritualja ti izvršinem kopanja, ko nizini retreta vera bukja. O Ibrahim a.s. koristingja kaja šansa phalale, lelijek tover, gelo phagla salengere kipje. Amano najbaro kipi muklale bipi pimo. Em ko kraj sokerja o Ibrahim a.s. o tover zakačingja upravo najbaro kipi. Neyse, ko giranena pe aklo mushrikja kana ko akva koro haremi, te raduinem pe dalio kipja halio habeso muklelenge, sot te araken, adala bara, adala kipja, so veru inena sinele, araklen ki puf pagerde. Tari holi muklale ni godi, tari nervoza. Koi kergea kva mare devlențar. Do de capucena pe koi kergea, iek se tingea, agi kerenva kerlu. Me mislinava janava koi kergea kava. Va kerla kava kergea, ko kava tani sijek, terno manush ko asoitna pe Ibrahim. O voduek ponižinela mare kipja. O voduvek ponižinela mare devlen. Najverovatno kava so kerga italo of. Olma te vikinenle. Că dinge pesao manusha ko ploštata dale dizja kere viknen Ibrahim a.s. Emo Ibrahim a.s. diken sar koristinela i prilika te povikuinela kana e manushen ke Allahes korodini. Ka koristinel te vakerelo lenge kobori tale zao stanata, koga napakjana ko je jedinstveno Allahi Azza wa Jal. Vikingi Ibrahim a.s. em kapučeno. O Ibrahim, da li tu kergana kva mare devlencar? O Ibrahim a.s. kako so pučena ma. Vakerla dikena o tover vakerla kaste i talo. Vakerlo tover talo ko baro. A tu skena mangena te haloven deka o baro tari ljubomore tiknem pagljasa. Ak nakla pošmina to sve stingove, ne subhanallah, subhanallah kao. Ale tu хайгара ли келяменца, tu джана дека е невозможно, сарве невозможно, па сарве на нешто погитало невозможно. А со напучене барете вакерот менге, офтало томаро девел, овка вакерот менге кој пагля опотикне девела,
Ave tu dilinoli kera mesar te pucha koga akva ni lafi kerela niti shunela pasar shajto bojajnembe nešto so niti kerela lafi niti shunela. Acile zapra pastime butmanusha. Pa kerela kovama ksami so kerela lafi tamam talo shereske. Amentar nešto na ne uredu akao. Lena kalamanusha kuira ki Ibrahim a.s. pandena. Akale habereske ki Siria shungja o Nemrut. O Nemrut italo najzoralovo eskovođa kwa dva vakti. Sadala puvja pokoringalin tardeskeri vlast. Celo arapsko poluostrovi sos neko dva vakti si ne pod kontrola tarakva Nemrut. Shungja kva haberja kva Nemrut. Kada ja situacija o Nemrut naredinela ane ni bremeva kerla kariga ki Sirije. Ane ni bremeli stam ki Sirija. O Nemrut akana kamangel te kerel dialog leas o celan glalomanusha te la jakerel eskere devlet. Inače la bare kaj kere na lafi tuja, samo narednena čine nem gotovo. Akva je talo koja ka mrzine je buti diko hajri sargarar gjovel. O Ibrahim a.s. akna tergjolan akva Nemrut. Emo Nemrut ka pučele, o Ibrahim, tu po nižingjana mare devlen. Šalite va kere mange tu koj talo toro devel. Šalite džaname tu so pakjaje. Prvo butju Ibrahim a.s. so ka va kerel. Va kerla me veru i nava moro devel ta vla dva so delo dživdi pe mo merive. O Nemrut i kjal va kla tama. Naredinele stražake va kerla anen mange duj zatvoreni kjang vimande. Jeke zatvoreni koska krla džatu ke kere slobodnost. Duj to neski ikali sabija čineli mendeske. Pakla dikja, ake mesimo deve. Kaske dava dživdipe. Kas mangava mudarava. Alo kja dja situacija tako opet devel. O Ibrahim a.s. maknana naša vakti ko dialog leskjaman, akva značeno Allah ako lelati duša nama nuštu vasten zar kergan. O Ibrahim a.s. maknana kako tamam. Ako sjan tu čače devel o Nemrut, moro devele kamea vela taro istok. Hajde te sjan tu devel, ava e kamea kva taro zapad. Fe buhite levi kefer. Emtaro je puti kočisalilo, našalsalilo, a kva so kerja kufuri, nevesko upravo Allahi azza wa jal. Kada ja situacija o Nemrut kerla podhitno akva manušte tablod. Podhitno. Ako je talo samo je primjeri pšalale te haljova kamaro dživdi pe deka, se kogaš koja ka dživdine te reve raja, se kogaš koja ka mangete praktikujne te ri vera, nasjan dobrodojdeno, nasjan mangluk i okolina, uvek uveltu dušmanje, uvek tere najpaše kad ikentu tja vera kencar. Jer vam morate haljva koja je talo i priroda je keverni kosker. Koga na ne, na primjer, te džakolengere bijava koja kerela alkoholea, koga na ne te džakolengere vinatut, a da ova nova godina keraja, ajde džamu treba zajedno te slavine, ili Vasilice, ili Gjurgevdani, mena vala na nemo praznik, ka hodanem tu ketološ. Očekuj nadal. I prirode dživdipaskir tali agjar sarku Ibrahim a.s. Ne isi.
Kja dheja situacija pshalalen, o Nemrut në redinella, keden ka shtava kella, të tablola safki jakso, i jak na dikajja ka na safkonesh. Jek mase kedenas në ka shta Ibrahim alayhi salam të të haren. Duri, o kolla, so zavetinen asine pe na nelen maksëmja, na svale itale, gjanas në të zavetinen pe, e inshallah këva kashto ke dingjum, të tablola këva o Ibrahimi, njeti mo qote sasto, dirgjik koja krajno zgele. Zavetinen asine pe, ingarava kash, samo të tharen Ibrahimi alayhi salam, njeti sasti paske. Jek mas. Hajt, tarde i jak. Vakerela i jako dobor zoralisin e astargjape, so optice ko vazduhu ko aka nakeno tar tablonasin. Manushana shtite približnem pe gjikijak. Alo vakti Ibrahim alayhi salam të qvene të fërdem në kijak sar, të približinem për vakerna ka të harelen një. Ande odluka, duradan kada vakti o bara fërdena sine poseb në digalke sinele, që ge Ibrahim alayhi salam ki digalke në duradan fërdingele direkt në kija. Kja dja situacija Ibrahim alayhi salam ka fërdelen kija, kja dja jaka vela lesko Gjebrail alayhi salam. O Ibrahim, vaker soj ti muka sorodea ko momenti të zavërshimë. Mangjali vakera tu nishtina sa ka nakale. Te aqavava kja jak. O Ibrahim alayhi salam, smirenem ka vakerel, hasbunallahe wa ni'mal wakil. Dobo në italo mangjo Allahi azza wa jall man te kurtulinel. Empenglola koga rakrovena ko je parib, koga na gjalla të mari buti, koga si të men problemi, kere na këva zikri, hasbunallahe wa ni'mal wakil. O nevozможно vela возможно, a ka le zikre. Do dhe ka besha tu ka gjikre, redo ki bolnica, li ko doktori, ka e go, kera këva zikre, hasbunallahe wa ni'mal wakil. Gjate položine, pera vena të t'i grackave, ogjave shtarë pansh puti pera kërgjima. Hasbunallahi wa ni'mal wakil. Ka i gote gjatë, kera këva zikr. O Ibrahim alayhi salam akna sode singo vela. Gjibril cilë të tuta na neman potrebu. Aman në Allah estarëva. Kja daja situacija vakerin nga këva lafi Ibrahim alayhi salam hasbunallahe wa ni'mal wakil. O Allah dovolni talo tuman te pomožineman. O Allah azza wa jall mukella vahi e jagake. Sa vo vahi mukla? Ya naru kuni berden wa salama ala Ibrahim. O tu jago, o vakela shudri em kurtuli bi Ibrahim alayhi salam. Te vakerel sine samo o Allahi o tu jago kurtuli ni Ibrahime ta roshudi be ka smrznin gjeros në Ibrahim alayhi salam. Posh mineno manushat e dikem përvon memru ka pasha kelma me gjikja këtë ka kasar kerat gjovela mo kefi të ove. Gjallo nemru të dikel Ibrimes kërofali so vela so ka dikem i jak tarsa dhja bari e dinse në so astagja tar Ibrahim alayhi salam o shele so pandingi Ibrahime. Targja o shele e muklile skele basta mo pre. O nemru të koga dikela me shukar dikavili manzana në me shture duva kërë. A vetena o vel problemi me sherea neshto me gogja me tamam lisju milina. I jak tablola
O Ibrahim alislam namazı kıldın. Dikenu Allah ya kales uçka kina kabareti so akırla. Wasta'inu bis sabri was salah. Inna Allaha ma'as sabirin. Em koga kove ki muka. Koga kove po paripe pomozhin tut sabrem namaze. Pravilo italo. Koga rakove na kije muka. Ili pak neko italo ki operacionalno sala. Ili pak agjikerea neso važno haberi. Këldi nafile namazi do dhe ka dja butina završin gjovel. A rakove kijek muka, kijek nervoza. Maker lav. Ol ma iran tut le abdezi këldi namazi. Em ka dike ku atva momenti Allahi Azza wa Jal sar tere bukja nelalen tamam sar kotaf tu sar so kamari. Koga diklea kava saranda dive e Ibrahim alayhi salam ukele kiyake tablol. Ibrahim nele haber. O Ibrahim alayhi salam akla vallahi najšukar periodi sosi nemanje sinjava periodi koja čirgeman kijak se vakerla toga što se tingume Allah eskeri blizina gjimande e modoleske e pejkamberi asam ka kere o Allahi Azza wa Jal koga delat me nesavu iskušenje koga delat me neko apari po Allah e mandrat osetinel tu me gjipeste sa se tek toga što gisitu me nekoja muka, nekoja paripe se ti nenatu me ko Allahi, toga što dinena nafile namaz, toga činena kurbani, toga ždena sadaka sa stipaske, se kogitalo tu menge sa ramno, kogitu menge sa ko kefi, niti se ti nenatu me ko namazi, niti se ti nenatu me sadaka, niti pak neso kurbani te činja leske, toga žna se ti nam. Em toga što Allah rekla koga mangavo u ljume rako je kemere roboske davale paripe. Se dikava moro robiva kerla na štite do reselo dženeti badetensav slaboji. Po anavaleske paripe, anavaleske iskušenja, te šaj ko agli iskušenje te kreo sabëri, e madale sabëria te resel ke Allah eskere dženeti. A kaj kalini prirode životoskeri so trebala te haljovala. So nas minate predadiname. Odesko musmani nikoš na predadinela. Palo saranda diveo Ibrahim alayhis salam aquela badjao slobodinenali. Sode singlovelo. Jek manuško vajtalo bima neskoro. Bi dartaru Allahi Azza wa Jal. Of na neto vel rahati sa gjikote na uništinela. Sa gjikote na anela tuke šteta. O nemrut kja dja situacija kna sokerelu. Spremi nela vojska, a savki vojska sa te gjallë te marel të ty ne državajet. Dhe kella gjatë te mudara Ibrahimean. O Ibrahim alisam kja dja situacija bujrëm. Se o Ibrahim alisam va kërga moro Allah i talo dolo no mange so ka kurtulinel man. Wa man yatawakkal ala Allah fa huwa hasbuh. Koji da andinela pe ko Allah Azza wa Jal, Allah Azza wa Jal dolo mu i talo leske. Fe idha azemte fatawakkal ala Allah. Em koga ko odlučine je butite kere. Ker la agar so ka poshminete dandinetut ko Allahi Azza wa Jal. Em te kedempe tuke sa o manusha te keren tuke shteta. Ka nashti te keren tuke sen o Allah iso ka pena. Aman tu so si dingan tu taro Allah. Misinea o anglunipe ka dobine ko but amalasu isitut. Ki bari grupa social. Disa kerlo Allah.
Te ke dem pesarin e te koristin, ke kanashti te koristin, ose o Allah i so ka penat. Завршения дия буде. O Ibrahim Alislam korkori. Primetine nek buti prallale. Dike nek buti ko govela Allah eske azze o jel ko anav. Saru Allah azze o jel o drujnela dia buti Mikael Allah ko selamet. A diken se ko zorali buti sonane Allah eske de raziluko o da saru nishtinela. Primer. Ko Nuh alaihi selam. O Nuh alaihi selam pojma na neve brodija sarkerela. Obično dask. Kja već strana izgradbo Titanic. Najbaročeli ko so upotrebinge k izgradba kova brodi Titanic. Kaskoro brodi potoningja, enu heskorili o Titanic. O Titanic potopingja. Ama nenu heskor izdržingja i poplava celo nesvetoskoro kada vak. Soski izdržingja. Allah heskere naredbaja ovo. A ver situacija. Da li daje Musa skere Musa frdingjale kopanin? Frdingjale. Da li opani gultingja Musa? Na. Po da li o faroni najzoralo koja kuvja kopani opani? Da li gultingale? Gultingale. Soske farone gultingja Musa na? Se o faroni kërgja pe barikanika. Ma nisima vojska. Mesim zoralo. E mange nikoj na štekerel. Ama ni daje Musa skere Musa mukella Allah eskere naredbaja. O Ibrahim da l'Islam akariga, dikeni ubedeno so značinela ko Allah azza wa jal, el yekin ubedimetoven ko Allah azza wa jal. Azva dikena letumen ko Ramazan, sen ubedime ko Allah azza wa jal, en postinena. O leski Ibrahim akla ava. O Nemrut vojskaja gjalla ku Ibrahim alisam te mudarel. Dikenu Allah azza wa jal, diken eskeri vojska. Tamam. Tu men se najsovremeno bučime. Najsovremeno oružje koja dva vakti. O Allahi azza wa jal, diken so kergaje vojskake. O Allahi azza wa jal vojskake kerga samo po je komarso kuvgjalenge kokan. Ko momenti poležina, samulje. Amane najbare muklja. Dika zapiteci de o Nemrut. So kergo Allah jakale Nemrudea? Puharica. Temere ona završinja? Na. Kerea zapi. Kerea nepravda. Diki nepravda Allah sar anel Allah kotanki dunjaje. Kuvgjaleske komarso kokan. Vikinela doktorina këla nashite leçinatu te dinstveno hali talo koja ka harovel tu duk te leda këla te kuvetut koja dva tanka su dukalatu. E magara qilo. Kuvgjale što komar sa sarela li duk koji talo paše leve kuma neštoja em lena naodušta manuša kudrenzar kvena le vin komuj. Šukareve dobre. Po taj talo agarto vele baridu, o najponižimo manuštosineleske sluga kundra care vol, ama vele nešto pozova lea kuma makela bariduksima, akva leo sastra kugale košero, hem melja kergjao. E agartalo o kraja kale zulumčarengor. Agartalo o kraja okula koji napakjana ko Allah jazdovođe. Agar završineno kola so hajt mu kenar, abe hapja dvaka čovka, abe koja kamera te manglan frdema be džuklan, na ne baš agar. O Allah kalil to mujki dunjaja, agar završinena Allah o nepravedna. So de si salilo palakea situacija Ibrahim alihi selam, taro Irak, kote džalo Ibrahim alihi selam palakea, slučka so desingja pe Nemrudea, družinamenki sledno amari družba. A kariga maro serijsko ciklusi završinela, paka продължена следващо serijski film. Ea kana so mangata kraftmengi kaver budi. Taisa isyamen pandek hoca misafiri pralal. O viknape hoca Ferit. Викинена ле мула фери, тофтало имаме ко бутел, кја дија джамија.
повикујнатментовен присутни. Ем шукартало те шунелпе адваракло, офтало таро попуре студенти асинеа менца, тај сакавело, а исто у четврток повикујнава ту мен, повеламе нек презентација по видео бин Ислам ем медицина. Какја пригода повикињам Ариф Пини, Романо, интернисти доктори, кавел, ариса таравер област те запознајна о Ислам. Одеске палале, ма туморинамен тек пошминае, те дужинамен са похор ем похор со акирла пеко аква масек таро Рамазани. Палале ни прво третината ро Рамазани гело, пенгула клајтале дивеса рахметескере, дивеса чал милост. Сикилјамля диа милост. Tu men sona kerena lafis miringen, tu men jo kolencer so sen kolan. Panda taisai si tu mena. Jan roden halali. Te jan te gushinen ole. Kobor te koprava ke mesim krivu. O prostin mangi. Birinen dui buke. Dali koven sreknili kopravo. A te mangea tove kopravo rasprajnë. Ама наоѓа месим ко право ова гјартивјар. Биринеа срекну или правото? Те мангеа тоа срекну кјутин емтери. Олај нека ракетуно саллаллаху алейхи ва саллям. Аллахумма салли ала Мухаммад.